Awalam yarau anna na'til arda nanqusuha min atrafiha. Apakah mereka tidak melihat kami datang ke bumi itu, kami kurangi di pojok-pojoknya, ikurangi kun kah? Warga 2.000 luang telu bodoh deh. Tak kira pas sampai 1.000. Padahal warganya nika 3.000, nika tak kira pas sampai. Enten ikurangi. Keng gula mun ingat nikah, mun ingat keterangan orang mati gara-gara wabah nih, gara-gara wabah nih, insyaallah syahid kan? Syahid. Seot di insyaallah mun jangan gula keng ibu bunga lagi ya. Napa? Gula yakin senikah. Masa bayi penangis semenon? Cek setia lagi tabu dengan seberang kek cetak. Semulja Bapak tuan rumah Bapak Abdur Ahmad Rasuk sekeleresan hari semangkin membeda acara istighatsah dalam rangka sebu hari wafat ben acara haul malar muka saya holen ben seedu akin tebakle saya kemaksud malar muka sapora atusana epa selamat dari seksa kopur ben fitnah kopur si hadir dalam pasemuan mulje pagi hari mangken ngereng bersama adua malar muka si hadir beserta keluarga besar epon paring nasihat paringa lanceng umur jauh dari penyakit ben malar muka selalu mendapatkan perlindungan dari Allah ben malar muka atena malar muka paringna ridha ben yakin akan petolongan Allah. Alhamdulillah gereng kaula ajunan sami-sami asyukur ka Allah kala bentalafut alhamdulillahi rabbil alamin masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sekak dimma beten kaula sarang para ajunan seteja paringi sarang Allah kesempatan ki bisa lanceng batobatan abek ki penyekak nyabah kak dinto nikmat agung dari Allah. Kaula ajunan ari mangken ki beri kesempatan ka angkui lebur ala ko kebagusan malar muka tetia tambaan amal bagus saya terima. Para bapak, para ibu siapatan kaula amul jaaki sebelum peten kaula mator masalah haul dan kaula pedi mator setong ayat Al-Quran ning dalam akhir surah An-Nisa. Allah Ta'ala adabu ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Jaipun ahli tafsir salah setong ipon adabu bahwa kalimat kak dinto ngangkui istifham. Istifham kak dinto berarti kalimat pertanyaan. Korang langkong asapani karten. Apakah Allah itu masih akan memberikan azab kepada kalian? Beki kasokana Allah abri seksah kesampian. In syakartum bila sampian ki lebur asyokor wa amantum ben iman sampian ka Allah ben Rasulullah ben rukun iman sinem kasir nalpe cekak dalam mate. Artena pun apa para bapak para ibu minabi ipon tut kalimat teges ipon eki kak dinto Allah tak kira abri adab dak kabula ipon Allah tak kira abri adab dak ka manusia mun manusia gak dintoki lebur asyokor mun manusia gak ento iman aki cekak budi lemate ketu jaminan ngereng betan kaula ban ajunan mangken muhasabah ki kelakuan dan nak kanak mangken begdengo dana begbelai bekeren introspeksi diri ki katipun apa ngereng ampun para 10 tahun mun gula mikir nggak nikah mun ki 10 tahun betul ampun para 10 tahun
Manusia gak dito para Rabu mempersempit apa yang disebut dengan rezeki. Jadi ampun berak 10 tahun manusia panika nganggep rezeki ini kun pese. Mun beni pese beni rezeki. Ngaku nama punten. Pon, jujur. Sakalangkong. Dadi mun pese buru goca. Mun beni pese berarti beni iki tikal beni imbian melolo termasuk sana ku umik. Ya apa macam masuk aja lede pada. Yang kita punten. Malak manto para Rabu makela okorna kak dinto ketakwaan dan akhlak pakun kak dinto. Eka lagi ya yang lebih utama adalah pese. Idat atakum man tarudawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu wa illa taf'alu takun fitnatun wa fasadun arid. Mun dateng gabaan badereng lake ajriya ahlak ka bagus agamana bagus ahlak ka bagus fazawwijuhu tuli pakambin bananan ban mun lamar mbianan dia anak peraban pas beda orang lake panika ya besaki ahlak ka bagus agamana bagus ahlak ka bagus berarti beda dua pun makai balik dua agamana bagus ahlak ka bagus fazawwiju tuli bagabi jaki nyatanya aki wa illa taf'alu perengakin wa illa taf'alu mbaan jadi kapi mon sampai tak ngelakonin bi mbaan kita nyakiran sabarang tak teremah takun fitnatun bekal bada fitnah wa fasadun arid ban bekal bada kerusakan yang menyebar luas. Kak dito para Rabu gula ban banjir dengan ampon ngagali bahwa samanggenan gak dito 10 tahun ampun para 10 tahun mantok ento okorna bese bener iya dah iya bener tahu siapa tu pakalar ampon alumni pondok si alem macan gaya apa salang pasar ser keng mon ada ki istihorwa bener geng pakelar tak pati alem geng pasoki insyaallah istihoron tak pati abid semalam dateng bener ke empon semalam dateng napa dateng kepastian beni dateng mimpi mon mimpi tak kira dateng jadi di masa sakti mungkin mon kepastian dateng napa pasti ndak boh jadi wink sambian bila hadir kata bata penyuanyar bila hadir ke Al-Majidiyah bila hadir ke Banyapen potran sambian ongke ke atas pangkung ngending bintang pelajar ngending bintang kelas ngending juara maus kitab ngending jadi santri terbaik ongke ke atas pokok perpan hadir king pokokan mon potran panjenengan ternyata andi kelakuan si punya apa sena bener betul cocok artinya apa cocok ben kebedaan jadi mun bangun punten ke gula pungan alem macam kita udah bisa dan anak makin pret nggih mun beda MC ngemsein mun beda tukang pidato termasuk sedeku mik mun kalimat la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid omo saya baca bila syukur tambahna bila tak syukur kaya ngai tang adab tang sekser ya pedih omo la syadid ini bener kaya tak langkong para Rabu tapi ternyata nikmat ota berjekeh Kak Dinto semakin dipersempit dan anak-anak mangken semakin direduksi seekoca rejeke namung pese sehat benih rejeke diberiin engken kudu kemarin depak kemarin sehat benih rejeke cekak umur benih rejeke mangken pas etoronin penyakit pese ledak gunana tompo wes ngejong pote online mun dia
Dujak katil salipan. Salipan mun katil mangken. Sedoje ko puraki ke lauk, selao ko puraki ke deje. Mak bede salipan katil. Cek biasa nebis ben motor sesalipan. Pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mangken selang saut. Sesetong mayit kita eko puraki le deteng boleh. Bener. Dah memesen. Aduh, lobar. Ada tompok besen mangken Pak. Melihat tabung oksigen mangken panikaning apotek tak nemu. Orang sesek-sek ngangkui oksigen tak nemu. Gula adu oleh seminggu ampun. Nyapot orang songkan mak. Infus. Pas orang abadi ketero nyari selang saya langsung buka pasang. Teti mondar ke jeding kening buka. Tahu saya buka ben anu nah. Tahu saya buka ben jarum mah. Teti kun selangnya buka, seret langsung ke jeding. Dekik datang dari jeding pasang boleh. Sama turut tak nemu usah nyari ke Sorbojo. Selang nyari ke Sorbojo. Ayo topok besen. Allah kun terau negara kepiaki dong besen mun setia dong. Pote online nyet mun setia. Nyet mun setia. Sampai berarabu dari saking benyan ring mate mangken beda kesepakatan ning daerah-daerah Soroja umum makim beda ring mate ongku beda enampon daerah beda seri barin ka itu gula koncengan ngomong makin ni kaseni kajang dingakin udah tak boy ke boy ongkuan pengumuman keng nyoon sapora minabi ngetek panjenengan tuli masuk ke kamar dan gula teromom ngomong maki ya kuat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari mana? Dari ngeteka. Gula ngeding gak ditoning dari bek ngedejek yang tak nyebut dan nyaman pola ni syuting bikaryo. Di acara imtihan. Acara imtihan pas berisa acara tengah apa di kagian. Gula matora ka panjenengan Pak. Tore tuli abeli ka Allah, tore syukure nikmat ninga. Meleta abid panika. Nikmat rasa akin ce abak gak dinto sehat gak dinto nikmat besar. Cekak nyabah ka dinto nikmat raja. Madarmu keterki lanceng apa to bodan. Madarmu keterki lanceng apa to? Pato bodan. Madarmu keterki lanceng omor. Terbajeng ibadah. Amin. Pon ini kasih pertama. Ini mulai karo masaro. Bener. Bengit, tenang pada ngetek kemana pula. Pon, berang lagi. Dimin masjid ke ibu kak pak lekor jam yadanin de sentar. Paling hun bada kalema kapetok tak ada baksa sap. Jumatan deng-gadeng bada setak Jumat. Capok sani toto beban pemerintah tak waki kiri kapi. Cok masjid itu apa? Pemerintah apa? Kurang ajar rongku dan malaikat kaki riwarin demeto. Masjid di segi pak lekor jam buka dem kaki mana makan dan malaikat dem mak burun naseti. Bener lagi. Segala pacat lebih sedih kepada Allah. Kenapa? Orang mak le paham. Cak masjid bila ibu kaget itu nikmat besar. Angkui bombong kita itu top. Allahumma shalli ala Muhammad. Sembilan gulaban sambian make pasaan jarang sengaja Quran. Semake pasaan gulaban sambian jarang awirida. Segulaban sambian jarang si adik kera capok toron penyakit kapanega dalam dajah ibri jak bacaan ipotut dalam lau ibri jak bacaan ipotut dalam bara ibri jak bacaan ipotut dalam timur ipotut dalam tengah ipotut keng pocur tak ada dalam beri atas dalam atas ipotut dalam bawah ipotut ada tidak repot kemasi baca enjan malaikat demribarin dan malaikat demribarin banjong san setia jak bacaan ribarin damaiku bener ini berarti hakikat bulan sambian mangke diberi ngak nikah semata-mata bukan adab keng epaeng mak le tuli abali ga al sesedah
bagus bangsa orang biasa maupun kiai nah menermuka dari pesalamat dah ben langsung ipa masuk ke raudhah min riyadil jannah ipa polong ben para aulia amin seki badak tenang cangom ampun jadi kewe dipikir-pikir dah jadi pikir jangan sompak ini orang gini punten ayo boleh tin lebih ya kan kemarin kan biar baharomas sedengi magi oke bare lagi Allahu Akbar kok malah lebur sana deh inget bon pada pengajian epakon asadaka tak pateh bener kuat mele motor sampai Avanza kuat bahkan mele Pajero kuat keng kurban tak tahu mana kurban cuma tak cocok ya keboleh kak dujak korban ni kan namung ambil setong harga 2 juta raja lah sampai gue dari barin mele 14 di kurban aki bari ambil 2 ni kan 2 juta mobil Allah Pajero Innova Ribbon harga 2 second juta telur second juta mele sampai 14 juta tak kuat mele mbi 2 juta tak kuat bener tak langkong capok itu orang ni penyakit beda kabar arokat kejauh ring mele sampai aduh Allah mohon bilan rezeki dengan jual telur setahun juga ada rezeki dengan jual telur karena orang anggap telur kol 2 malam makin rezeki dengan jual sape dengan jual lembe ubu kau jauh lembe wajah malaikat dan dengan boleh ada meribarin macam cari terang korban tak korban sanjati ya ban meliambi mulia sape kerja saya keburu semelia anu kana pakon anu kana Aryo duan kerja salbut alhamdulillah bener tinggal gue lejat mau pidato ngak nikah makan nyaman pidato ni pakai modern mah mau pidato ni benih pakai modern mayu mulai cering nikah malai emot bener ada capo mangken kejo kita kurbanan lah kurban perkampung mulai sampai dan malaikat huyo bosan kaki mon jadi ya ikhwan bener Allah salah ke tak salah kak Nisa berdepakonan baca dari Syekh Jalaluddin As-Suyuti beda kayak apa jadi pakon ningi rokat kak Nisa mon musim taun musim wabah wah tina mon bilan beda ngolok salam tak tahu jawab ada terus setia lah makai aja wabah salam takok makai lakin le sanggup taun hina padahal lagi ntar ngopi keluar ntar kaca kancan nah polan posang boleh ngolok sadam tak jawab tok-tokan labang lah tak buka ikan tak kancing aduh tak buka labang tak sangka taon ada taon lah bagi orang lah taon kape tina dorot tina bokon gula pidato nikah mun kita ambu sengak benih kun penyakit sedetek mak kita sedajer dengan waktu kau bah apa campo bentar saya lau wasalam bah kerong iko lobar mak kita cung re mana bona mak kita tengki jala bona Allah wani kata tahu saja ngunjangan apa mun kuntur abdi na musibah sekejap menit dan ngambil air buan bener surah sedekah tak ada sedekah bini ansur sedekah tak ada sedekah sedekahkan kun 1000 rupiah tapok ngiding kabar surah kebaik ketopak kebaik serabi kebaik kapi Allah dan bu nyai mak tahu makai jadi kok jago dingin aki bu dingin aki kudu Allah tak langkong nyon sabora pak
nika ongguna teguran kepada kita karena kita sulit bersyukur sehingga aba gak dintu sulit sak sedekah aromasa andin aban tibi padahal gak dintu hanyalah titipan dari ajunanipun Allah. Wa mal malu wal ahlu na illa wada'i'u fala budda yauman an turaddal wada'i'u. Harta bi keluarga panika tetepan pada suatu saat tidak boleh tidak itarik boleh bersandi pun penyakit makin maaf Pak semakin menjadi-jadi sehingga covid nih pada Rabu makin menjadi-jadi mundimin gulaban sambian tahun jungadaan dia hanya mah corona covid-19 bulan Recep ribarin kayak itu lan di anak Pak nyaman varian baru B117 semakin ampon beda kompoyak nyaman delta ban alfa se delta ban alfa bani maaf penularannya dari saking canggihnya benih melalui salaman benih melalui aciman tapi ken salepan gak ditoi capok maka yang disarankan oleh dokter mangken benih namong masker gak bani kesalamber tapi masker double dalam bani kain luar gak dito bedelemberna orang letak ibu kianya apa tetijan gula mun erotorot paniga para Rabu mun tak tuli abali ka Allah mulai ban sampean paniga dibudin bagaimana sama masuk ke dalam toples bener darem majaran dak boleh pun Pak tore Pak jaga imun jaga iman apa imun paniga jaga kesehatan darem biar kenyang mangken toh cek song tabun ada apa Pak maaf ini kaki orang ni bila lah kosong tabun pah masuk angin kan kes belok sialat ya pun polan ngojak mada je kes mate malau jangan gun panas celep mate sambian kes gara-gara tabu lapar masuk angin ada orang yang mati ya padahal mate gak ditu ampun paste wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha ban ulama adabu man lam yamut bisayfi mata bi ghairihi ta'addadatil asbab wal maut wahid. Orang si coco tak mati jadi bakal mati sebab lain sebab mati banyak wal mautu wahid materi ning setong artinya apa materi tak ada sebab bila dia bagi betul mati sampean mau ngocak mak banyak mungkin mungkin jet mati kento karena jet lepas teh mak bah banyak gak mungkin boleh mamian nanya ke gula je gula pada tahu mun terus tahu jawab lain sama tor ke Allah Muncan Allah kan itu, isaku Allah kan itu orang punya abu dan nyaba kan itu setahun sekalian, sebulan isaku dah iya. Itu saya sendiri nyaba Allah, tak apa jangan Allah sengaja. Mapa tu pakai mak gay mungkin, gimana tanya kang kok? Kesogana oh, si benda nikah. Tren pesantren sebeda mungkin seluruh Madura coba kapis Indonesia meninggal, sebeda pengasuh lorana ustad terlanjang ngomong. Ada boleh ampun. Napa Pak? Pikir jen belengan. Bener iki. Iki jaga imun mian. Jeur. Napa sih kelepunnya? Nyaman bagi tak nyaman rasa grup. Batak petaires. Jaga iman. Nah, nomor 2 jaga iman. Apa maksudnya? Gula minta tolong gula abri resep ke panjenengan. Keng resep ke ento resep ngani kan. Ini ngaki. Ambian kau tu andi keyakinan cek beda Allah keng tamen dalam mati cek kau cak akin ning colok muni kau cak akin ning colok nyaman som pom mau ambian kau cak sebenarnya dua apa tu cek beda Allah ipederes ambian apa sebab kini kata kaburnya keng dah ni kan mun sambian yakin ning dalam mati bodoh ngani langsung yakin tina cek beda Allah sinolong nak Allah si melindungna sebab apa bayi pun tak ada eti diri Allah tidak akan terjadi korta mening dalam mati selamat insyaallah sampai korja aki mak mau dikojaki som apa at-taqwa hahuna nabi ini ada bu at-taqwa hahuna takok ni bedi dinar bedi dede cek kojaki takok ke Allah ni bedi dinar cek kojaki mau dikojaki som pangocak engkau takok ke Allah takuan ke Allah timpang takok ambuk neng Dibun takuan ke penyakit, kau takuan ke Allah, neng. Jangan janda ya, kau tak percaya ke penyakit, jadi mau tak berderes kan?
Gula mangken ni seakan-akan gula mangken ni covid panika penyakit panika acur haking balaten tak derem making de tak tahu gula sebatur tu derem merican gula mak bakat dari ya ti saya derem pasrah tu dua tamanah ridho ban ya yakin ridho ban ya yakin ridho neremah ni kampun lepa pareng dari Allah paham dua yakin cek bakal beda be tolong Allah gula yakin dari mak sekejap aki ni kan lestari ni kan insyaallah aman ni normal boleh terutama Madura normal boleh masa ni kaki muslim gula lamba pernah ajar ilmu tauhid di dalam ilmu tauhid di sini kan dawamul hal minal muhal keberadaan ni si melolo nang tetap tak berubah ada mustahil sekejap lagi mari ni kan atas izin Allah lestari yang mangken jadi berpan polongan kak badan bekor sembah satan saja kita kira mati kak pitan kunang kusu coba ada ayat mereka awalam yarau anna na'til arda nanqusuha min atrafiha apakah mereka tidak melihat kami datang ke bumi itu kami kurangi di pojok-pojoknya ikorangi kun kak warga 2000 luang telu bolo deh tak kira pas sampai 1000 padahal warganya nika 3000 nika tak kira pas sampai enten ikorangi kenggule mun ingat nikah mun ingat keterangan orang mati gara-gara wabah nika gara-gara wabah nih insyaallah syahid kak syahid seodi insyaallah mun jangan gule kengi bebunga lagi ya napa gule yakin senika masa bae penangis semono cek setia lagi tabu dengan sabarang kek cetang saya nyamaati berdebar-debar tak mau nambah guna polong ban pacar si berdebar-debar pun setia penari berdebar-debar ujung celep ni ujung sehat pun makin boleh ya kita mutan ujung celep makin ini ujung sehat makin oh berdebar-debar gula berharap polami bekor ya larang gulaku amin iya boleh kai konten pola bahmi sampian amin kan mun 5 tahun sudah bongkor sampai ribarin nih kak biasa na bekor nih kan iko daun emas dapat daun emas nih kak daun dari oleh na jual daun bah mele emas mun ribarin 5 tahun meni daun emas daun oleh na jual emas jual gelu bah mukuru naman salmani naman tak beli emas bener ge abo curaga ni tas janman nyaman saya bawa dalam telke mangkana polami ni kergo laku ni ane polami bahi pepunga sampian insyaallah mbian ngalam mbak mari ujian abu sepo-sepo kan ujian abu lembak gunung Bali coba mari gunung Bali ka seletu butom buah ni bah subur semangkin ni udah mari beri musibah subur kemarin nih keadaan subur keadaan tengah bunga marnya cak mari tolongan kak mari tolongan mungkin ni beni kuni pasat mungkin ijemor kejaring gering peroma mungkin kan ijemor wah ini ijemor dak remah ipanas celep jaring ijemor bajan lemadem celep bajan yang siang poton mungkin ni maroma ni kejaring gering celep panas kan iba ijemor mungkin pasat pak mate pak tahu nih Keng saya enggak, cek suudon ke Allah, cek subak prasangka ke Allah. Keputusan Allah ni kata tidak selopot, pasti mengandung banyak hikmah. Si bekali paling akibat ajunan di pon Allah. On, majana apa ke muslim? Tidak tak tahu saya baca. Hah? Tidak tak tahu saya baca. Diri punya gelu tidak saya baca. Ngiding dari panika jang, ngiding dari panika. Nikah lebih pesan suaranya. Badagi Ali Jepon ompen pengasuh pondok pesantren tahfidzul Quran yompen amin perabui kiai betu ampar sepo iku pakon ngano apa jan landan kapor iku tuh mayu lah kon ni mak banyak kon landan kapor jot nyaman ruang kecuali geng suruh ngakan jeru melah mun landan kapor bemayu
petir ya nah lo ma bedelan jan kapor lo jong wujud naspan nah menikakan benpor kapor pot ton bagi perok mayulah kok sebenting nih kemari eki dabune guru abdina nih kesenyaman ke Fadlur Rahman Zaini potran ge Zaini mun Nurul Jadid Python sapopo sarang ge Hamid keng eka ipar sarang ge Hamid tabeta semangkin badai wong sorjo dari madabuna papakon benyak de pakon benyak nginom awari tan gula ari ya tampun kadare tan gula noro kamam ya noro kini kegi cocok aduh oke sampai ini enggak sampai badawi anak kagula beda orang ajabis cakanca jabis kaki fadol Arya tamban gun setong pebenyak ngakan pebenyak nginom bubuh tan gula ari kok saya dentek tan gula ari kok saya dentek tan gula aduh untuk benain mengetek-ngetek ruah ngundri kan punya banyak ngakan banyak ngi kek masuk akal ke gula debu ni ke fadol bani masuk akal kenapa banyak ngakan banyak nginom pada kepada rabu berarti tabu tak lapar tabu ni tak kosong sad tak kosong tak masuk angin sad tak masuk angin tenang seger tini mangken mo saya papancaroba lemah celop yang siang bana makita geringa merangga sendiri bener gitu pak sip jadi baiklah hah pada ban beri napa na oh sate bener loh cocok oh teh sate kok aduh ya Allah magi honor kakan teh panongkok di gimana aduh ya Allah seger apa ger menjadi ya pan ini kaki mon dua nikah bi gulam gani gudi ni cuma panas mon kare ngawam ku dua beri kadari ya tere beri aja gula acara tak ke Abu Bakar Demabu ke Abu Bakar Demabu ni aja habis ke Gedeman Huri dua pote sampang polan na tak lancar jikin bah beri malamalan kadani ini ngaki deki maknana napa seni kajak baca Bismillahirrahmanirrahim nyon tak report birahmatika ya arhamar rahimin bagian ete gitu sebentar kembian apa apal apa birah sip ya teh gitu bada boleh ulama ni ka wali ni ka asmana Syekh Abdul Rahman boleh beri aba malam-malam nambah hari jong duan puju anjan montro lancar dicekek beri aba boleh nambah sini ka duan Bismillahirrahmanirrahim pese keni pese raja pada bayi birahmatika ya rahman sebenting beda birah apa nang ke Syamsul Arifin sokaraja aban lagi asad abri dua montro selamat dari tahun cacar kolera soro becah marina sopu marina maghrib 112 baca dengan nih Allahumma uktu danulu hawab birahmatika ya arhamar rahimin jadi jangan gula ada saya ada dari apa caan si penting ibu dina pada birahmatika ya arhamar rahimin jadi biar makin baca dari mah Bismillahirrahmanirrahim nyoon selamat birahmatika ya arhamar rahimin maralah ki kurang benar ya ki kurang gampang pah ngakan banyak nginom banyak ya sip uduh nyaman ya alhamdulillah gih ambian mon ngitek kak Bismillahirrahmanirrahim nyoon tenang birahmatika ya rahman marah apa jadi beda silsilan dari silsilah cerita bagian kayak laki setak lemah bini Bismillahirrahmanirrahim abiniyah birahmatika ya arhamar rahimin bagian ban beraban saya pentam menolong burung telai kocak kening kanceng Bismillahirrahmanirrahim anakiyah birahmatika ya arhamar rahimin ki kurang beremah
Nika ternyata ulama tak baik-baik mak olati. Mun tahu macam kitab ning Mukhtarul Ahadis. Kak dito bada orang, bada kanjeng Nabi ada bu. Dari bada pun kanjeng Nabi. Siapa orang yang semaus? Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Telo kali. Pas Allah si Arhamur Rahimin di mah ngadep jan. Marah minta apa ban? Ibri ban koi. Teti orang macam ya Arhamar Rahimin telo kali mustajab doan. Teti berarti birah ya Arhamar Rahimin. Berapa kali? Telo. Berarti dua seti sepeter. Nyon selamat, nyon selamat, nyon selamat. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Nyon tenang, nyon tenang, nyon tenang. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Magi bedereng pengumuman do tak mahburu. Mohon. Dari mana nyaman? Oleh tenang. Oleh saya. Mohon. Yo karyo. Lewat boy. Setengah jam je tak kerja yo. Nyo lewat boy. Marung kan nongge sana yo. Cek yo. Orang apa banyak? Tukang syuting pada itu mau jauh berapa menit? Iya mah, lanjut. Iya mah nang iya mah nang. Siapa bolan lau lereng sebarang mas terus. Aduh, gula lagar mana pidato makin nikah orang mak leta ngitek, tetapi gula beri semangat. Ben penyemangat gula banika semata-mata geng beda sarah benih geng oleh nabai ke benih nabai ke baik gimana an sih tenanglah acara rokok orang berdoa mari rokok Bismillahirrahmanirrahim nyon selamat nyon selamat nyon selamat birahmatika ya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nyon tenang, nyon tenang. Telok pak, mungkin pak. Nyon selamat, nyon selamat, nyon selamat. Nyon tenang, nyon tenang, nyon tenang. Nyon sehat, nyon sehat, nyon sehat. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Telok gini saya kebutuh mungkin jet. Ki? Abah, mau pakai beri ayat kursi. Iya mau tepak. Pak Ibrina hason tu. Iya mau apa? Menjendai temu ngaron nah jaring doa Arab ya abakrawan mun tepak kami para pengarah minta tolong tepak kami minta tokol badar mah rawan wan lanjut terakhir kula bade sematurake ka panjenengan kaula ban panjenengan nikama kepi bapak ibu sehadir takok kemate tak kenging bengal kemate tak kenging siap mate kotu apa ria bengkoi sang kunyam ngeranyam deh ria ini akhir kan orang apa tak orang itu cek biasa menering bini kalau aku nih kita mari lah minta boleh bela mari di kaki iya bu nang takok kamate tak genging anapa mata genging sebab takok kamate banika bisa-bisa kuleban sambian icapo penyakit bentak kini mundur makai takok bengal kamate tak oleh anapa mun bengal gelu kamate tak kini maju aja paham keng mun bengal kamate keng karena kerong Allah ya toh orang ini ostona benih takok pak sengkah semati harus sengkah tanda benih takok sengkah ada jadi mau beda sano sengkah enggan bahasa benih takok bon sesai dah remah siap napa pak apa siap duluan gila mun bapak lekor coba ngucap bapak teman-teman siap duluan ayo bagi mati siap coba mata wah seleb deki dharma saya kok siap menikah mebenyak sangoh kaangkui mari na mate lah iya ke jatuh pada tuaki kenapa to belum tentu belak ke
Nah boto ni belum tentu belak pak. Sambian andi anak telok laki sepeda motor kepi ban sambian pesaki tading muntar ke Jumatan bakun adara ambian tak milo nih keguluban sambian ki oh dia boleh lemat ambian mate senangis ni anan sampai ko buraki wa lenong itu waktu kau buraki nangis aro lemah danda lah nangis lah kari mikir na nasi saya puntu ay bagi kau orang sa tahlil lah ada lah tayo ngagapan lah kalakunan na mo na tamoy lah bener paling bangon ta nyon sa buraki pa ada may bahay ngagapan muni ngagapan ito aku ko puri nga chiaki di mabada coba tado jadi apa yang buaki anan bini na si Tina Matero oh wow mencan sa nangis iya paham gi sera ngambuagi sera pak ngambuagi aban tibi pabenyak sango tibi salah benyak sango debak ke dalam kopur pada rabu pagalar anak ni kata nyanguin pagalar anak tak duakin pagalar anak ni tak berbaik tenang je sangon tibi le banyak keng masalah abah ni banyak sango ternyata ada bagai dalam dapur anak ni peduli ke guluban sambian salah nyanguin abah rebain kini kebekal batengki pangkat sambian nah sini ka maksud pada gula bilan mangkat ke Mekah ki pertama tahun 2000 beluk ngara gula haji pertama ni gula ni pesetaan di jaring ulen jangan aja pandi pesening 2,5 juta mangkat ke Mekah pada baga sukolilo ibri o bang balin 1,500 rial per orang tadi oleh telo ibu gula ni bini pah ngocak saya kan tu ampun mas mana bijak ke bulan cerah ibu di apa aduh dok remen ni Allah jaga bulan cecak dengan sejarah tak kau bentak kau tidak erna dia. Awak tengah mana ondo canggu. Bengkiungku. Jadi pada pemerintahan di sango, si asli sango ini 2,5 juta gitu. Dopak ke Mekah tangki. Aduh ya Allah kok menengah gede nangis. Jamaah kan gula pimpin lah. Jamaah arasan korma demo ragu. Gula keluno eber. Engke. Dopak ke Madinah ni bini nget ke ni bini nget tak guna cerita munjan gula nget kering tadi sang karena mangkan mon empian mon tetemu bendring miskin sehingga ngas teteh karena guru perasaan tajam alos perasaan guru tengki mangkan empian jak bantaan besen ya dendeng miskin sek ro bener cok bong sombong elah keni seren perasaan ore padu ban gini kan bini gule rasa ni ban anu arasanan biasa guru awak jamaah ning kok emas ni kanton ni demudo ni kok sek guling ini ngak ni bini kuna guluno bertak teke ngabos gula keng bi gule bersabar di kantin le ban make tak kuat melem masih Madinah ban beri emas saja beraan ban pangeran seher mas muslim masih Madinah ro tak ring keboi na orang keboi na pangeran serak mun mas muslim reko gula taning jual jak ko gula alami sem ning tu ini gula padahal geng gula sama misem ngak di kepolan gula tak kuat semeli ya ada nyaman bahasa pos ngapos ya ro engki semata-mata begitu mangkana ya bonten gula ari kok ki ning tunya kata dia kana berakun pungam puaki sango dari orang ternyata tidak ring nyango nya apa lening akhirat pah bedem aku laku keng mundi sango tibi wa mangkan ke Mekah wah nyango 1 juta wah duh orang magi dak senyango wah kun dai mulai apa iko wah jadi gua laku mbian ning akhirat seni kaki mun sambian ning punya sango nda baga akhirat mbian gaga noreng lepakan laranan guru arbuan sangkol tak minum yan torot kerepuk jadi jong kolen pelogoning jadi naik setiap aku nak jual leban ni paling gue lah ban ni gua ini kak le sango ni kenapa ge muslim seterobenya
Dua gula matoro kambian. Dua. Telok. Solat, solawat, sedekah. Salat, selawat, selabut. Tekuk ni. Salat, selawat, selabut. Solat, solawat, sedekah. Tekuk ni. Solat apa baceng? Ijak apa jang menolong? Tak lakor je. Sekejap apa baceng? Gula mon bang wajah solat perang-rang mon bolan jad bener ganding lima kan. Keng guncang golang katon. Solat apa baceng? Bila ada pak ke baktuan apa jam? Empon. Solat. Solawat. Pemenyak mau solawat sambian. Semampu nasan apa? Pemenyak mau solawat. Senomor telo. Sedekah, sedekah ambian. Benar tikal bagi kuning sebu ke sedekah. Takut dela aku laku takut dela podut paksa ben Allah. Mun kering dia kan podut paksa ben Allah. Jadi takut dela sepanikah pembong semangken tin makin sebu. Ya mungkin jadi andin daripada rumah. Ya mun saya pun pesena orang ini banyak pahdi sebu. Ya para sara geluh. Gula ngabada pakemian ning terminal le 2000. Jadi mbian mun sedekah sebu para sara geluh kan saraan benak kami. Bener iki. Nggih. Enggak nikah tuan rumah ni alhamdulillah. Nikah sedekah punya deraja genten apa? Deraja genten dari Allah, deraja genten. Engki nikah gula motor ke Abdul Basit, dia pun barokan libur macam solawat. Nggih, punya solawat tu. Pasajan banyak solawat tuan rumah madar muka deraja ganjarna. Amin. Lama yu ko mulia. Ki ente beni-beni di kaki. Ki kadong ke sana gula, kadong ke sana. Engkim bian bakun mulia. Ko mangkat lagi. Enja. Ko ta to robi ni. Bian ibri aing bantuan rumah. Ibri. Tore lokai sekoni, tore istighasah sekejap. 5 menit paling. Pas enom. Mau nandi keluarga kering atau basongkan beki nikah ni aing ayat tasbih gula tak ye nomah tak sambia nikah kalak nikah tore baca bareng nora idan gula deki beda bacaan panikah saya perlu tonton bi gula tonton lagi apa perangaki pak saya baca marina ayat kursi sekalian, kul huwallahu ahad telo kali, kul a'udzu birabbil falak sekalian, kul a'udzu birabbin nas sekalian, ya hayyu ya qayyum telo kali, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim telo kali, bismillahilladzi la yadurru telo kali. Pas mari sepani ke beda bacaan deki bekali tonton benten gula. Siap? Ngereng maus langsung. Tak minabi Fatihah tako abid kelu langsung bacaan. Padeki langsung beda doa ambian langsung amin nggih. Doa daf'il bala keduna Habib Hasan Baharun. Kenika aing kenika mun deki beda sesongkan kenika pakon kelah ben sabri ijazah gula. Pakon kelah ngak kokoh paringaki. Eki. Pon ngereng langsung maos ayat kursi. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو
huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Narain. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul alim. Subhana man yarani wa yasma'u kalami wa ya'rifu makani wa yadhkuruni wa la yansani. Subhana man yarani wa yasma'u kalami wa ya'rifu makani wa yadhkuruni wa la yansani. Subhana man yarani wa yasma'u kalami wa ya'rifu makani wa yadhkuruni wa la yansani. Tari amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah salatan tusallimuna biha wa tusallimu ahlana wa auladana wa akriba'ana wa ahbabana wa muallimina wa muta'allimina wa asdiqa'ana wa jiranana wa tusallimu buyutana wa masajidana wa ma'ahidana wa madarisana wa mazari'ana wa makatibana wa jami'a mahallatina wa amwalana min syarri zalzalatil ardi wa harakatiha wa min syarril amtar wal riyah was sawa'iqi wa ghairiha wa min syarri sayyarati wat ta'irati wal bawakhiri wa jami'il marqubat wa anwa'iha wa min syarril waba wal afat wal ahad wa ashbahiha wa min syarrit ta'un wa mautil fuja'ah wa min syarril ta'un wa min syarrit ta'un wa mautil fuja'ah wa min syarril jinni wal insi wal wuhush wat taghut wasyayatin makaidiha wa min at-taraddi wal hadmi wal harqi wal gharqi wa jami'il masaibi wa mukhtalifatiha wa min kulli bala'in fid din wad dunya wal akhirah bijahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma jammilna bil afiyati was salama. Allahumma jammilna bil afiyati was salama. Allahumma jammilna bil afiyati was salama wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa aidna min mujibatin nadama innaka sami'ud du'a. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Serap Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Nika beda aing yetas saya rasa mohon tudah dapat tuan rumah terserah. Ampun segak dintoh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.